Merhaba havalino. Ma ayro akan boyakenê. Waya minik kadexwe waya kerdim ama çıkne beno. Mesela kesk. Selam gulav embazîno. Honî ma beşêko bin hemberê şima deyê. No beşte mado çi bikerim? Do Stara û waya aye Vîyala ma dirbê. Mado pîya akan boyax bikerim. La nayre bi Zazakî yanî Kirmanckî. Ma derg nêkerim. Hadê ma dest pê bikerim. Eno waya mina o akexwe waya kena. Yet pink kena. Ben pink. Yes, pink bik. Tamam. Ma en akma keski mesela anka ma en ak sor bikerim. Ya dikkat. Havalino waya ma akexwe pembike ma exwe sır û keske. Mesela anka az eskena derg bikerê. Ay. Havalino waya ma aziz bir şey. Me akexwe keske, mizerke ve surke. Az anka siyah kena. Embazîno ma akexwe keske, mizerke, misurke, misyake, waya minik pinke. Ez anka en ak turuncu kena.
Hayvanın ama akıllı keske, zartke, me turuncuke, me surke, me siyahke, me yani waya mini pinki, pembe yani. Ezo enak heşim kerik. Nika es eni aki şimare kahveyi bırakın. En aksi süper bikerim. Embazîno akema kadiyay. Ma şekobin ma keskesor biraz dene. Hazır dene. Honî ma ameyî peynî beşêko. Keremê xwe re bibê aboneyê Keskesor TV. Videoyan biecebnê û pare bikerê. Heta beşêko bin bîmanê weşiyê de. Bi xetirê şima embazîno. Bye. Bye.